Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa hamlatu sunnatih wal mudafi'ina anha ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakama Islam, alhamdulillah yarinay sab kita niyo hajaman na to ini amuin jaman hipagpupuso sin bunga sin iman insyaallah subhanahu wa ta'ala yari in tagsuko sin pangadjian nato sarta pagpatumtum kato taniyo puro nato mulia amuin gumanap na isab siya waktu ini sin pangadjian sin kita niyo insyaallah itokbal ko kaniyo inguro nato kalasahan wayro na rukayang dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal qadidatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan namo pag-aarama yari na isab kita niyo haruman ini magpangadji simpangadjian kabyaksahan sing kita niyo wala pa kita niyo nakalalatun di nga pangadjian amawdu taniyo bunga simpag-iman. Jadi niya mga tuan, di namo kalupahan pasampay kaniyo salam kasilasa hari namo pa'y katukbaling pangadjian manalam salam kami hakatay manguran namo tay manghud namo apag-arama halapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian na to haruman ini ganap sin pangadjian tanyo sindom limabay. Inna pangadji tanyo sindom limabay hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang karidaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan dunya iwan kasanyangan na adlaw akhirat. Inna pangadji tanyo mga tuan bunga simpag iman ipapatanong ka to tanyo rin dia dunya supaya kita niyo maghampit yung kita niyo uwi pa inikawintan niyo sabab maguna hulihan siyusim makauna
nakahampit. In nakahuli ramikyan makahampit. Itanum tanyo mga tuan. In kakuwan iban kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Islahu jatil bain. Tanum tanyo. In paghalulay. Halulayon in nagugumun. Husayun in nagugumun. Halulayon in aun pag-ambulda antara sinatay iwan sinatay. Inyad to mga tuan napangadji taniw ring ang mga ayat manunjo ki pamaduyad to. Damikyan napangadji taniw dahil nga mga kaiwanan hadis sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga tuan, insugpat na yari parman sinallahu subhanahu wa ta'ala ganap taniw pangadyan niya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu jata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mga tuan, di hayat ini pangadjian na to sugpat kawalikan na mo sin pangadjian na sabot. Kakuyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanim balikan na to maghalulay sin problema. Sa lugay tanyo yari hababaw sing gumini. Di kita niyo makaig dahil halawm sin problema. Sa kawa tuan, impagsukulan taniyo panagpapanjari kato taniyo. Misan kita niyo halawm problema. Limingi kita niyo patuo problema ra. Palawa problema ra. Magbalik kita niyo patay kuran problema ra. Haunahan taniyo problema ra. Impagsukulan taniyo pamahasot si mahatinggi. Aon hipaghalulay sin problema. Ba't bang iniway mga tuan? Kaya tuyan na kita niyo sin problema. Di nakaganapan. Di na makaya rahon sin pikilan sin tao. Sumarawa mga tuan. Kawa sa si mahasot si mahatinggi. Liyaway sa jakato taniyo. Aon tuwi tatangkisan taniyo. Dahil nga sa babiyad to mga tuan. Bangaong problema jumato. Antara si mano siya yari hababaw singguni. Iyanog haraan kita niyo sin Tuhan hipaghalulay sin problema. Buko niyanog haraan kita niyo sin Tuhan magganap sin problema. Sa kawa aon hipaghalulay sin problema. Buko nin problema halulayon sin problema. Bukuning kasusahan halulayon sing kasusahan ganapan kasusahan. Sa kawa aon beta katutan niyo. Bang aon problema halulayon sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun na to halulayon sin kabayaan tan. Parman sin Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Pangasubuhan kau ya Rasulullah. Sintungod paldaugan nakawa halawang pagjiharan. Bang dia din inukumanhat. Sabab wala pa naaw ninukuman. Panagnaan buno naawon hama sa sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam buno abadar.
nakakawa sila paldauan sa lagu-lagu, aon pagtaron ranima, biya din niya tim pagbahagihad. Dahil nga sa rabyad to mga tuwan, ati huntan yung marayaw, in hukuman deng Allah subhanahu wa ta'ala, bukun deng hatao, dahil nga sa rabyad to mga tuwan niya rin ayat, yas'alunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi war rasul. Baitaan kanila, o Muhammad, bangkaw pangasubuhan biadin yung pagbahagi sinalta na kawayan lillahi war rasul. Tuhan Rabbul Alamin, iwan sin naraat ni Rasul in magbantang sinukumanhan. Fa'aslihu jata bainikum. Hatulan niyo, inantara niyo, ay niyo pagsaggain para kalay. Fa'aslihu jata bainikum. Halulayan niyo para kala, bukun pagsaggaan. In maagad kabayaan sin Allahu Ta'ala, in naghatud maun kanyo sin kabayaan sin Allahu Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa wabiyad to mga tuwan, bang aong problema rimatong halawm sim family, sibi family, para kula family, pakauman, inhi paghalulayhan. Dahil hatuhan, amun piyahatud niya maun, pajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, bang kita niyo kumuha dahil dito, wala kita nyo nakahalulay sin problema sa nagganap sin kasusahan, nagganap sin problema, sabab in problema uno-uno na asiwi ibandakula in maghalulayhan kabayaan sin Tuhan. Ini paghalulayhan amin naraak maun kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paaslihu jata bainikum, ay kamu magsagga, ay kamu magambulda, alupan niyo yung kabayaan sin Tuhan niyo. Mga Tuhan, nagaambul dahil ng kalumbahan. Nagaambul dahil tumpukan. Di mahalulay. In makahalulayhan. Paaslihu jata bainikum. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Halulayan niyo sin pagtaat patuhan mga kada kabayaan sin Tuhan. Way man jari agarun niyo kabayaan niyo, kabayaan sin nakura niyo, kabayaan sin isiyo-siyo, amurain kabayaan sin Allahu Ta'ala iwan sin Rasul. Amod to mga tuwan yung pagkakaran, bang di marihad to, wala kita niyo nakahalulay hambok problema. Problema sibi-sibi, di na to na mahatul. Labi aula na bang problema rakula, di na to mahatul, wang wala doon yung kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslihu jata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu. Pagtaat ini, pagtaat patuhan iwan para rasul niya. Imbanus sinalta hama sa nato ini, imbanus singkawas hama sa nato ini, ilingkat sin pamaybay hama sa nato ini, ilingkat sin sasakatan hama sa nato ini. Sa wala doon yung paghalulay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuwan, in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin kan Abi Hurairah radiyallahu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod mong paparakalay, kullu sulama minan nasi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan yari habaran tanyo ini, inyari habaran tanyo ini bukun kita ni nagbabaya, kontrol sin Allah subhanahu wa ta'ala.
inunod tanyo, imbukog tanyo, inluluatan tanyo katantanin. Bukon kita nyo nagbutang, uwil halakwan na to ini. Way lamud tanyo, kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon katani nito ani kapag sarak ka mo. Tiap-tiap adlaw, gumuain suga. Kapag sarak ka mo, hima na sing kapag sarak ka, kaya pag ibadat mo pa uno patuhan mo. Hima na pa sing kaya pag sarak ka, nakapanggdihil pa kau karayawan na pagkahimo. Nga tuan, indumiwan adlaw sa pantun luluunan. Bangin adlaw yan, wala kau nakahinang doon marayaw, inluluunan mo, way kaya luunan mo karayawan. Bangin tiap-tiap doom yan, adlaw yan, wala kau naghinang pamarayaw. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, luluunan pamarayaw, inluluunan marayaw, inhiluun marayaw, wala mo kaya luunan. Turayan mga tuan, kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatlu fi syams. Dumadlaw yaw niluluunan, aon hiluon sa wala nato na usal. Uno yan, magsarak ka. Uno'y magsarak ka, himinang sinikasuok patuhan, sinikalasakay mo sintuhan. Apabila kita niyo na anad, himinang sinikalasa patu sintuhan, anad na kita niyo. Natrin kita niyo. Himinang sinhinang. Hikalasa ka atutan niyo sin pagkahitan niyo. Hadis kaywanan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sabda sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun gulalan deng hatuhan, bukun gulalan deng hatau. Neng gulalan kabayaan na to biyaun, gulalan na to hawaran na to, magpagulal kita ni hatau. Dahil nga sabab yan nagigin. Sebab mabade sabing kaywanan gulalun. Bang selaw na matu gulalun. Labi pa into kureng kanya gulalun. Na tuaning gulalan malingkap gulalan dengan Tuhan. Amo na inuno. Yata sin Nabi. Al-Muslim. Yung Muslim nagmamalila. Nagmalalila siya pakabayaan sin Tuhan. Na unin hinang niya kabuhi niya. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Isa-isa niya makahinang siya karayawan hakatan Muslim kita ni banway. Makahinang siya kakuyangan. Min lisani, dahil nga suara niya tudyo papagkahin niya. Waya di iban lima niya. Way na siya nakasarak kasin. Way na siya nakasarak kapag kaon, di niya makaya. Sa kawa tuhan, nakahatod siya, labi rin simpag kaon, labi rin simpag inumuno yan. Napahayang niya. Impagkahin niya Muslim. Hadun niya ini, bugi iwan simpatay. Dahil hakabtangan niya marayaw. Tulayan mga tuan. Kakuyaran niya tusin Allah subhanahu wa ta'ala. Way makahinanghan bang bukun bariman. Way makahinanghan bang siya bukun Muslim. Nah, in hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kauna, lilay na hindi biyading kaabi.
ta'dilu bayna isnain. Hatulay nagsagga antara sindua. Bukun ganapan sagga, bukun ganapan kasusahan hatulah. Ta'dilu bayna isnain. Suluta inhantara sinagkalod dua pihak. Nah, masa na ini mga tuan. Kaya sigpitan kita ni. Sabab impur mula kaya na to pagsulot, daing haingat taniw, renga kita taniw. Impur mula renga tuan. Amod tinamuk, pur mula renga katantan. Di nakagunahan mag-training pa ununuhula. Kawaan na sadya. Aplayon na sadya. Impur mula kabayaan sin Allah Ta'ala. Ubus in problema. Sabab yaon habaran mo ni pagsasarak ka. Yaon habaran mo impanyat hipaghatul bangong problema. Jukup na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'dilu bayna isnain. Hatulan niyo nagsagahan tara sin dua pihak. Innamal mu'minuna ikhwah. Magtaymangud, maglanggong imbar iman. Bangong pasaggaan simbar iman, hatulon magtu. Na masa na to ini, mga tuan, dagbos kaya unitan kita niyo. Ba't sababin iyatod na to ipaghalulay, wala doon na kabayaan sin Tuhan. Ang paamuad tutuhan in kurit. Wala di ka to, yaw na kabayaan sin Tuhan. Halulayon sin narida. Halulayon sin kawasarida. Halulayon sin kabayan tarida. Suwaira tuan madtu pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'dilu bayna isnain. Hatulun inantara sin nagsagga. Bangaon doon nagsagga, aon hikatu nila magpatiu. Maghalulay sin buki. Sarak kasalagunan. Uy, roon mamaya magsarak kabayain, sarak kakabayaan nila sin. Sin naglingog ng dunya ini sin parakala sin. Nah, uno pa, ta'dilu bayna isnain. Wa tu'inu rajul. Iwan, tabangain tauyan. Usog na ka, babain na ka. Biya din yung kaging magtabang. Ala dabbatihi patahmilu alaiha aun niya untao aun sasakatan niya unta naka sasakatan naka simbiha aun darahan niya di siya makaraos magpara magluwan uno na tabang na itaw yan sasakatan niya miyatay hali tungandaan kagunahan hitud. Way makatudi siya isa niya rahat taas. Hitud niya siya drive, di siya makapabuhi. Sa tuwanay na kau tumakad sintaron. Pag kita mo magkagunahan niya ito, kadto na kau. Sarak katuan. Ampayan mo kariba ka mo. Tawangan niyo ako, rilan takamang puang pupila. Along nari, ganap Kay man, long nari, suway ang gatos, nanggatos matuna. Pagsarakahan inanggaw takbaran mo. Bihita si mga ulama. Intaod sini kapag sarak ka mo yan hawaran mo. Tunggatos ka numan. Intaod. Uno yan. Luluatan mo, iwan simbukog mo. Ikapag sarak ka mo tunggatos ka numan yan. Dihilan kau sintuhan kusog. Aun power mo, bukun power deng kay mo ring Allah Subhanahu wa Ta'ala, hipagsarak ka mo yan. Bukun ipagpatangdan. Bukun. Suway bukun ni sa bayad katan, suway on libre. Panglibrihan yan. Taymangud. Na, tawang nga, mga on taymangud mo, yung magkakunahan, halitong daan, magpaliupahan sipa. Tu'inu rajula ala dabbatihi fatahmiluha alaiha.
Magkakunahan siya yadto. Ay nakaw magkakunahan, tawagon pa kaw sa pagkita mo, inuna-una mo. Muyaw. Nakaibadat kaw sa lagu-lagu. Pila na yan, tuan, dua na yung lilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa tuan. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Kabtangan marayaw sarakka. Nah, ing kabtangan marayaw nabahagi nagdua. Tayyibatun fi jatiha wa tayyibatun fi ghayatiha. Ini kaisa kabtangan marayaw amuna injikrullah. Pagjikir pa Tuhan. Na biyawon yung banus Tuhan magjijikir biyawon. Dumad lang yung pagjikir. Nagkarayahan ng globe iban sinismal. Magjikir yung mga tao. Sa yung pagjikir nila, wala doon yung kabayaan sin Tuhan. Jikir sin tao pa tao. In malago business usaha biyawon. Hamon yung mga pagjijikilan niya. Pula mo hamok tao ang kadlaw. Kawan pilak. Nabangaong kawahan milyon tao nami, kawahan pila. Nagkarayahan ni maguno ini. Jikir doon adlaw yung mga tao. Anak kapo tayo nagjikir doon adlaw. Sa jikir sintao pa tao, wala doon yung jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatun tayyibah sadaqah. Kabtangan marayaw sadaqah. Wala kita nyo nakapagsadaqah. Nauno yan mga tuan. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Sa lagu-lagu pagjikir, way nakajikir ini. Impahala sinjijikilan tanyo ini. Punon na yung langit iwan sin lupa. In karayawan niya, in taod sin pangalta niya yan. Di makahato, hapahala, hirihir sin Allah Ta'ala, hajikirin. La ilaha illallah. Kaya unitan inumati ni nagjikir. Sa naman ang ganing kaiwanan. Sa namamaya din kaiwanan. Aturayan tuan. Afdalu ma qultu wan nabiyyu ba'di. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya rayaw kaya kabtangku. Kaya lapalku sabda sinjunjungan tanimu. Alayhi salatu wassalam. Aku iwan si mga kanabihan na kau na rin kako. La ilaha illallah. Babarakat Tuhan. Sa may tayo ni way barakat. Mabarakat din la ilaha illallah paglapal. Sa bukun mabarakatin dila taniu. Sammalin dila taniu. Sammalin atay taniu. Sammalin pikilan taniu. Sammal katanta. Ampain lapal ini mabarakat siya. Kalimatun tayyibah sadaqah. Kaya nga sabi ito, sabda sinjunjungan taniu Rasul sallallahu alaihi wasallam makaibanan hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Bisara sadya ko pamarayaw. Bangway na'y kabisara mo pamarayaw, hundong nadya ko. Jikir mga tuwan. Na, kaya lawaan kita niyo pagsarak ka. Di na makapagsarak kasi, di na makapagsarak kabtangan marayaw, di na makapagsarak ka jikir marayaw. Afdalu jikri la ilaha illallah. Aw pa magbayta, makahupum mo, lay ka mo maglapalahan. Maglapal ka ibandi, dagpakanda ka using kamatay. Na, mga tuwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukmasa. Pagdatong niya pa mga sahabat, nagpupo.
Impagpun si mga sahabat bukong biya simpagpun si masa na to ini. Mag-discuss si New sa Manila. News impagdiskasan. Bukon. In sila bukon mag-discuss, magpun sa gawa. Magliw-liw sila pikilan. Uno yung kabayaan sintuhan nila mahinangdum. Hinangon nila sindum. Hinangon nila sinadla. Umuad yung pagbisarahan nila. Bang ikaw lang niya. Bang ikaw lang niya ba kay? Uno yan. Hamuk masari matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam napupuni mga sahabat. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Khuju junnatakum. Kiublah ni mga sahabat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi kanila pakaian niyo in laminan niyo. Impanghati si mga nakakabtangin kay ya Rasulullah. Aduun hadar. May talong na Rasul sallallahu alaihi wasallam bihaning kabtangan mo. Imbay ta mo kamo pakay na kamo lamina. Taming. Yung panghati nila uno lang Rasulullah. Aw manggubat ka to. Asultun kita sin satro. Sebab nagkabtangan kaulong niya, pakay na kamulamina. Nah, aw naturumatong, bubaton kita. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun aung bubat. Bukun aung atak. Sarawa junnatakum anin nar. Taming niu ring apinal kadahannam. Taming niu ring apitna, taming niu ring hawala. Aim pitna masa nato ini. Matug ka halong pitna. Pagbati mo pitna. Manaw ka halong pitna. Karunahan tuhan in taming. Naunin taming yan. Huwag lumuhay mga tuhan. Upat kaptangan na. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pamungan yan. Mahal ka yung kabtangan niya. Bang muan kaya lapal, ikhlasin law matay mo. Nahalulay mo yung problema. Nahalulay mo yung kasusahan. Baita, nangandul kau pa Allah Ta'ala. Wala kau nangandul hasin. Wala da kau nangandul kawasa. Di da ka pangandulan ng sin, di da ka pangandulan ng kawasa, di da misan ka pangandulan ng tao. Ay ko mangandulan tao. Sa harap pa kayo. Pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan Tuhan. Solution siyempre. Naajay yung mga sahabat. Sa babimbay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakukos. Taming, bukon to taming mangguwat sa taming deng hapit na. Naimasa na to ini, kuliling na to ini pit na rimamat. Na, di nakagunahan mag-training. Late na kita niwang mag-training, ubos na kita niyo training asal sin Allah Ta'ala. In training ka to, subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ubos na, nahalulay ng kataan problem. Sabab, aun na siyang dulan mo. Aun na kontak mo. Aun na magbog mo, aun na pagtatangkisan mo, aun na taming mo. Na inhinang taming sintaw, yaon si hindi man kawasa. Taming dakula lang na bang aong si. Taming dakula bang aong kawasa. Turayan tuan. Na kalimatun tayyiba. Amad to mga tuan. Nahikarwa kalimatun tayyiba at tahaddus bisid. Ay kau magkabtangan bang bukunda bunal. Wa qulu linnasi husna. Ini kabtang mo sadya, pabaran mo ibang papagkahim mo, amod di marayaw. Solution sim problem. Nabihaon tuan.
Imputing bangkatan puting. Inanyaya bangkatan sinanyaya. Impaglaog bangkatan simpaglaog. Firman sinallahu ta'ala tujuh pa mga bariman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu mga bariman na mamaugbog harukun iman unum. Ittaqullah. Tambing ninyo imbaran niyo. Ayarin niyo imbaran niyo. Diari ning kagi. Hinangan niyo indakan iban kuya. Tangkisin niyo ilangan buka hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno pa. Wa qulu qawlan sadida. Pagkabtangan kamu sing kabtangan solution sing problem. Hipaghalulay sing kasusahan. Nauno yan. Kabtangan bunal, kabtangan way puting. In kabtangan bunal ang gapi mo. In kabtangan bunal halulay. In kabtangan puting hiluhala. Amunin di matuha masanap. Akkalan sin anak imaas. Hina niya kaya mak niya. Sa tunang niya ri akkalan bunal katani ni baita. Bang makajanji lisag tusindu madtural lisag tusindu. Sa tukun niya iban sintuhan niya siapa yang maglagi di magkaunahan kanin Tuhan niya. Subo-subo. Bati niya dari nga katukan di na makaw. Sa tunang niya long nalisag tu amuan long nin waktu marayaw. Pagtukun kita na. Turayan Tuhan. Tukun niya iban sintuhan niya. Di pa magkagunahan Tuhan niya kaniya karayawan. Siya ay magkagunahan. Lisag walo wako. Ay na. Nah, yan tu mga Tuhan. Beta katu sinanglaw. Kalimatun tayyiba sarakka. Nakasarakka kau. Nakaibadat kau katan yaw ning karayawan. Uno pembiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khutwatin ingkatan tikangmu pamarayaw labi aw latikang mo naog mo ring habay nagwudu ka harap mo pa masjid sadaka nakapagsarak ka na kawisan pula-pula mo yan intaw sinsarak ka intaw nagsasarak ka way problema sabab mang dihil nag-ail ka tuwan ding habay imaksud mo pag-ail harap mo madto pa masjid impanaw mo iban sintikang mo yan. Tu ingkakuyakan. Absir di salah sati asya. Pakuyakan kau sintuhan. Hatu kakuyakan. Sa di dapat kita niyo kumuyag, yung kabayaan na to kuyag laid. Nabi au laro, ini sumping-sumping. Nauning kakuyakan niya ito. Impanaw mo tuwan. Dihilan sin Tuhan pahala. Pahala sarap ka. Intikang mo ang katunin darajat mo pataas. Duwana. Ini katu papasunin dosa mo. Tuwaning kakuyakan na ka mo rito. Panaw mo sa jaring habay harap pa masjid. Impanaw sarak ka. Inti kang ang katunin darajat pataas. Inti kang kaiwanan papasun na dosa. Nabang way reason. Ganap na karayawan. Nakawa na bukon kita niyo concentrate. Imingat singkura ni Van Sinadis. Biasin hangin lima bay. Kaya na naman nato sa jaubos na. Ba't bangyad to tiyaw halong sinatay? Kaya ang gautaan simpito ang gauta baran, way problema si Muslim yari hababaw singgung. Turayan tuan. Kataan tikang mo. Ito biyay
abshir bisalasati asya. Kuyag. Maka kuyagin tuyag. Tulayan tuan. Kullu khutwatin yakhtuha ilal masjid sadaqah. Nakapagsarak ka. Sa impangati na to, simpagsarak kasin sadya. Dahil nga sabihan sin, inialop sin dunya, ilingog at dunya, inisin kataas. Amin global kuambihaw, lingog. Para kala sin, hindi mato. Para kala kawasa, hindi mato. Turayan to. Sinya umbeta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakapagsarak kakaw. Nakatanong kau kakuyagan. Nakawin pa kau kakuyagan, nakarat pa kau kakuyagan. Nainbihaon, way hikawin kakuyagan, way ramara kakuyagan. Dahil nga sabihan, halaw miluhan. In manunulot susa, in suluton susa. In manunulot problem, in suluton problem. Ayan. Na uno pa mga tuhan, imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikahalulay, hikakuyag. Imatatul aja anit tarik sadaqah. Igon min lummi alombay musarak ka. Nakasarak ka ka. Igon min lummi halalabayan. Lalabayan sin tao, lalabayan sin bukong tao. Nakapagsarak ka kau, naiging problema, nahalulay ang kasusahan. Sa kalituan, indan malumi, dan natuna. Hanggatos ngaro para, hanggatos inhab niya. In nagkakatawa, bang makalaway, tunatuto ng simu. Imburos, piyag kapakpakan na, im maguya-guya, intiyan niya, piyag kapakpakan na. Injingit, nagkawali ni mga ihin nila, yung katantaan. Sabab hanggatos nga rupay nawa, hanggatos isab, inha, biya malago tarak. Turayan tuan. Yung pamumugitan ni kaddan, bukon basura. Na sarak ka, naglano ko sinilbay mo, naglano ko sinikadbay mo, naglano ko sindahan lalabayan mo, iwanlaan sintaw pagkahim mo, yung kita mo lumiinig mo, sarak ka. Nakapanggil, kau nahalulay mo yung kasusahan sa kaliganapan kasusahan mga tuwan. Iyad timbeta kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyo hinang di nakagunahan pagkain. Di nakagunahan mag-training kau pahula pag-trainingan. Ari na maambatin na pangaji pag-training ipagulaloy sinula. Gaman gimanaping kasusahan. Mayta, wala nila iagad in atulan nagpapanjari kanila. Sinamon niya to in sarayaw-rayaw agaro. Na, uno pinsumpatan sinayan. Faaslihu jata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Pagtaatin yung Tuhan niyo. Pagtaatin yung Rasul niyo. Wang kamu matan bariban. At tinawang kamu matan, way lingog niyo, rin dia dunya. Way kasusahan niyo, matan, makahalulay kamu sin problema, pagtaat, sadya kamu patuhan niyo ang parasul niyo. In kuntum mu'minin. Ang panabiyayta, hinda siyo sila yan. Innamal mu'minuna allazina iza jukira Allah. Immatan bariman. Bukun ako naggulal, bukun ako magpagulal, siya gulalan din Allah Ta'ala. Biadiinin pangilahan. Ija jukirallah. Apabila masabut ing kabasaran sin Tuhan, wajilat kulubuhum. Manalukanin jantung niya, singko, giwang ko yan. Sa kalima sa nato iniwang masabutingan sin tunang niya, hihing law, maig ning law. Nasususa, maig ning susa. Ngan sadya, way penpatta. Ba't biyaw nag-atod patta yung tao katan, tumukunin patta.
Ija zukirallah. Yung mga sila bariman yan, hagulalan, sintuhan, bukun siya nagulan. Ija zukirallah, apabila masabot tingnan sintuhan niya. Manalukan yung jantung niya, sing kabasaran, sing kuyang. Huwag niya kita. Sa'yin alamat yan. Nabi, bang masabutin siya, lang na upat karot, naignin hinglaw. Aun taon na bisita sintaw pa hospital, nagkukulang, di makalingkod. Nag-story man simbagay niya, nagkukulang da. Na maidmanin bagay niya, envelope marak mo, liyon patay kud niya. Wala tuan na kaya ng mga anak, ang mga tunggu, bangunan niwa ko. Pag-iig simbagay, nakalingkod. Nag-itong sinhalaw sinimbilog. Ing kuyag sintao hasin. Kaya dagbus mahinang ubad. Pula-pula mo, nakalingkod. Pag kita na hati ko, marakmul di hatay kud niya, liyon simbagay niya, nakalingkod. Nag-itong sinsin, halawang sinimbilog. Piyag mura ka niya sinuhuli. Bangkaw kiyugan simbihan turagbot dahil nga tao pa tao suwain. Labing kuyag mo, simbihay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yajukirallah wajilat kulubuk. Wa ija tuliyat alaihim ayatuh. Apabila mabasa ka niya, bukon pa siya nagbasa. Aw sadya nagbasa, sinunusing kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala, inganapan mo. Yajukirallah. Ija tuliyat alaihim ayatu jadatum imana. Aun timaud kaniya. Bukun sinin timaud kaniya, bukun kawasan timaud kaniya, unin timaud kaniya, pamarat saya. Al-mu'minu kawi. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbar iman makusug. Makusugun. Makusug magtag-ipon. Makusugin koneksyon sinatay niya patuhan. Sa kita niyo biyon ni makusug. SIM card sinunod niya. Magsalin-salin unubihan. Makusug yan to. Koneksyon niya pataw. Koneksyon niya pa satellite. Makusug. Ija zukirallah, ija tuliyat alaihim ayatu jadatum imana. Timau dinunod. Uno pa. Way hinang kabayaan sintuhan paglupasun niya. Hinang daakan kaniya wajib doon da siya. Hinang sunnat doon da siya. Patangkisan kaniya ron da siya. Akaron niya niya tukatantan. Wayro na akaron niya kabayaan niya. Ibang kabayaan simpagkain niya. Iban niya naghula diya wako singgumi. Rung kata niya to. Inkurik da amurin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ija tuliyat alaihim ayatu jadatum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Saltain sila yan. Way piangandulan na siw-siw. Harap nila pa Allah subhanahu wa ta'ala naman. Na mga tuan, pag-anaran na to. Pagkari da ka pangandulanin sin, di da ka pangandulanin kawasa, maig den kawasa, maig den gulalan, maun kita ni umangandul pakabayaan sin Allah Ta'ala, hipaghalulay sin problema. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ninsugpatan sinayat. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Doon sila. Sambahayang diup-dupan nila yung sambahayang kabayaan sin Tuhan. Nagnapakaramik yan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yung mga sila yan, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila yan, imbar iman sa kundan. Amin na kahinang sinyad doon, nga panagnaan.
ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim. Aun kanila tiyataka masin Allah Ta'ala darajat. Promotion. Hindi ka to sambil patay, promoton. Pero promotin buhi, pero promotin patay. Nah, tiyatawan. Aun tiyataw. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kaampunan. Ivan kakuyakan. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala way ring hataw. Dahil nga sabab yung pagdatong niya palawang singkubol, isa-isa niya, tigid lumibawag, tigid lumibutugituhan, way pagkaon niya, ingkatan hinang niya, madto, magprotek ka niya. Dahil nga sabi ito mga tuhan, magsadya na kita niyo. Yung sadyahon na to, amin ipasadya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maglano kita niyo simpangatayan na to. Uuhon na to, inatay na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Tuhan. Ayaw na to, pataalukon, pakabayaan na to, ibang pakabayaan nila. Way yad to koneksyon. Bangaong koneksyon, pag-uturon na sin tao. Sa harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo yan mga tuwan. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impikilan na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Uuhon na to, in kabuhi tanyo, maun kita niyo, patiun nyo ka to tanyo sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. Amuat to ni kasanyang na to tayo di adunya. Sambil pa adlaw akhirat, tub-tub na rito mga katay manguran na mo. Salam ka sila sa namo, ang mga palanggungan na mo. Si Masaud, Timatayhog, Iwan, Imaatod, kamu maripa lokal ini na salam ka sila sa namo kaniyo mura-murahan naghampit kita niyo sing karayawan dahil di hatun niya sambil paadlaw akhirat aun hikabin na to iwan aun napatubo na to damit yan aun mara na to karayawan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahu Subhanahu wa Ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah naka-puso kita niyo ring haamin bungasin pengajian na to hain dunia insyaallah Subhanahu wa Ta'ala in murah-murahan amoy in mapakai na to ito ha kabuhi na to insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Jari niya in lamikyanin kami magpasampay sin kasilasa pakatan amoy in naka ini alop kamo ha waktu ini. Iwan si mga sila amin way palong ta waktu nila at tawain sila aun biya mga kialigapan at dahil biya si mga katautay manghuran long ta ha mga ini malayo marikato tanyo ito ha hula Arab hula Islam na in mga sila nagbayta kato long tanain sila masi imaalok kato tanyo at tawa himahampit long tasin pengajian da hindi bang sila amo hindi makatakin long ta hawaktu biasin mga bihaon amin ha inahbuhan sin pagpangaji sumagawa in yato katantan na re-record da yato ha YouTube na in sila batukon nila raing mga yato mapuasin ini waktu bangaw na waktu nila insyaallah ta'ala. Murah-murahan salam doa apakatan amoy ini maluk kamo waktu ini wan sin wala pawiya mga nakasakap ha waktu to atau aud kialigapan demikian iwan sin mga sila amoy wayron palong ta nakababatok sambil pa waktu ini murah-murahan amoy makabatok na at inya sumaw sin amoy ini magkahampit sin kita ni rin di ha majlis ini insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian day sa
tukbal na mo yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala muna namikyan pa mga sila amoy wala nagbati laon long ta imiban si nini pakarajaan na to ini imiban nagbubukan niya supaya sumambo long ta in pakarajaan na to ini insyaallah masing-masing naman sampai pabiyaon baya-baya long ta ini pila tahun na limabay sampai pa waktu ini na murah-murahan lumanyot in pakarajaan na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kanyang katan serta pagsukur da isab kanyo amoy in yan kamo imaalog kamo waktu ini. Ibalik ko pa ko na to mulia in pakarajaan magbalik maghatam sin pangadyan na to ay dunyaon dahil hadwa kaluon dahil sabi mga kabayaan niya ini baita kato tanyo palito katol siya. Bismillahirrahmanirrahim. Na murah-murahan mga palanggungan namo ini magpulong tawang kita niyo pahikasambo sin kita niyo pakanya labi aula ikasambo sin may maksud taniyo ni amoy magpasampay kita niyo pamanga kataw tay mangurantan niyo pamayway nila pauno-auno ning kiabutangan nila sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ang maon na to in pagtulong tabang na pakanya maghampit yung karayawan na hindi dunya sambil paadlaw akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan thayyiban maqbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.